Өнөөдөр та бүхэнд Франсн Риверсийн зохиолоос сэтгэлэн бүтээсэн Майкл Лэндон Жуниорын найруулсан The Last Scene-тэй буюу сүүлчийн нүгэл идэгч киног танилцуулах гэж байна. Кинонд гарч буй үйл явдал нь 1850-ад оны үед Апалачийн нуруунд оршин сууж байсан Уэльс гаралтай Америк цагаачтаас бүрдсэн жижиг суурьнд өрнөдөг. My people came across an ocean to live in the mountains of this new world. They brought with them all their hopes of a new life and a new beginning. But we were also a people with dark secrets we attempted to cover with an old ritual. Yet secrets always reveal themselves in the light of truth. And that spring of my 10th year, the whole truth was finally told. Pa says I take after you, Granny. That you do, Cardi. Энэ бол 10 настай Кади охин. You also have your grandpa Ewan's blue eyes and his soul hunger. I love you, my dear. I love you too, Granny. Дүү нас барснаас хойш түүнд жаахан ч гэсэн баяр хөөр тайвширлыг өгдөг хүн зөвхөн эмээн л байлаа. Цэцэг түгээд ирэх хооронд нь эмээ нь өөд болсон байв. Эмээг нь оршуулах ёслолын өмнө тосгоны зан үйл хариуцагч эмэгтэй түүн дээр ирж нүгэл идэгчийг ирэх үед царайр нь огт харж болохгүй гэж анхааруулна. Cardi, you must listen to me now. Whatever you do, never look upon the Sinita. Do you understand me? Энэ тосгоны хүмүүс нас барсан хүнээ оршуулах хачин сонин ёс заншилтай байв. Нас барсан хүнийг оршуулахаас өмнө нүгэл идэгч гэж нэрлэгдэх нэгэн хүн ирж шарилны дэргэд өөрт нь зориулан тавьсан хоолыг идэж ундааг ууснаар тэр хүний нүглийг өөртөө шингээж улмаар нөгөө хүн нүгэлгүй болж цэвэршдэг гэж үздэг байжээ. Нүгэл идэгч гэгдэх энэ хүнийг тосгоныхан өөрсдийнхөө дундаас 20 жилийн өмнө шодох аргаар сонгосон бөгөөд тэрээр хүмүүсээс тусдаа ууланд ганцаараа амьдарч зөвхөн тосгоныхноос хэн нэгэн нас барах үед л бууж ирэн өөрт оногдсон зан үйлийг үлдэх ёстой байв. Нүгэл идэгчийн нүд рүү харсан хүнд гай зовлон учрна гэж үздэг байсан тул хүмүүс түүн рүү харах нь бүхэл түүн рүү ойртох бүр түүний талаар ярихыг ч сэрэлдэг байжээ. Ингээд эмээг нь оршуулах ёслолын үеэр нүгэл идэгчийг ирэх үед тосгоныхан бүгд буруу харж зогсгоосон байв. I give easement now to thee, Garwin Forbes, that you not wander forever over fields or mountains or along pathways. Гэвч Кади охин тэсэлгүйгээр эргэн харж нүгэл идэгчтэй харц тулгардаг. And for thy earthly sins, dear woman, I pawn my own soul. Түүний ийм үйлдэл хийсэн ч учир шалтгаантай байв.
Тэр сониуч зангаасаа болж ингэсэн биш. Харин дүүгийнхээ өвгөлд өөрийгөө буруутгаж байсан учраас нүгэл идэгч миний нүглийг ч бас надаас авч өгч магад гэж бодсон хэрэг. Wretched man. I wondered why he would take on the sins of people who refused to look him in the eye. And I wondered how long it would be before he came to eat my sins away. Would I have to live to be Granny's age, to be free of all the evil I had done? By the time I turned around, he was gone, and with him went my hope of ever being forgiven. Kari. Дүүгийнх нь нүхлээс болж сэтгэлийн гүн хямралд орсон ээж нь Кадитай ээлдэг найрсаг харилцаж чадхаа болсон байв. You wish it was Kari who died. Аав ээж хоёрынхаа маргалдаж буйг нууцаар сонсож байсан Кади охин ээжийнхээ хэлсэн үгэнд гомдож дүүгийнхээ осолдсон газар дээр ирж өсрөх талаар бодож зогсоно. Hello, Katrina niece. Энэ үед нэгэн бяцхан охин түүнийг нэрээр нь дуудсан нь даруй тэнгэр хэлж байлаа. There's a better place to cross the Narrows. Follow me. I know the way. To where? Find the one who can take your sins away. Sunita? Бяцхан охин түүнд нүглийг нь зайлуулж өгч чадах нэгэн рүү хөргөж өгч чадна гэдгээ хэлдэг. Ингээд Кади охин өөрийнх нь нүглийг идэж өгч туслахыг гуйхаар нүгэл идэгчийг хайж олохоор шийднэ. Find the Sunita. Найз нартай энэ тухайгаа ярихад нь бүгд түүнийг хориглож анхааруулдаг. The Sunita? He's a monster. He's a devil with fire-red eyes and long fangs like a wolf. Харин найз фагн нь түүнд туслахаар болдог. I'm coming. Тэд нүгэл идэгчийг хаанаас олж уулзч болохыг олж мэдхээр тосгоны настан дээр явж очих боловч тэр ч бас тэднийг хориглож тийш явж болохгүйг анхааруулна. Child, what a question to ask an old lady. I ain't in the ground yet. No, ma'am. But it will be too Хэсэг late to хэдий ч ask ярианд you дундаа амалдаж нүгэл идэгчийн амьдардаг толгодын нэрийг хэлж ярихдаг. Oh, he'd come down off Dead Man's Mountain. That's not what I meant. It's time for you two to get along. Yeah. Yes, Mom. Тэд өдөр бүр уулзаж нүгэл идэгчийн амьдардаг уулаар хэсүүчилж түүнийг хайж байлаа. To wait! I ain't going back until you talk to me. Нэг өдөр Кади охин хайж явсан нүгэл идэгчтэйгээ ууланд таардаг. Because I need you to take my sins away. Нүгэл идэгч түүнийг хармагцаа зүхтэн зайлж түргэн холдож явахыг шаардах боловч охин өөрийнх нь нүглийг идэж өгөхөөс нааш яасан ч явахгүй гэдгээ хэлнэ. Then I'll make it so you can do it the proper way. I can't go on living with this hurt inside me. Ингээд нүгэл идэгч түүнийг хэлснээр хийн. I give easement now to thee, Cari Forbes, that you might live a long and full life. And for thy peace, I pawn my own soul.
Юу ч өөрчлөгдөггүй гэдгийг охин зүрх сэтгэлээсээ мэдэрдэг. Nothing's changed. I feel the same. I'm sorry, dear child. Please, you have to tell me. How do I get rid of what I done? I wish I knew, Gary Forbes. I wish I knew. Ийм гин бурууга өөрсөн чигээрээ амьдрч чадахгүй гэдгээ мэдэж байсан Кади охин дүүгийнхээ осолцсон газар очиж ус руу унаж өгөхээр шийднэ. Are you daft? Түүнийг доош үсрэхээс өмнө амжиж барьж авч байгаа энэ хүн бол тасганд сайн мэдээ түгээхээр ирсэн хүн байлаа. Dear child, what in heaven's name could be so terrible as to make you want to do such a thing to yourself? Ингээд Кади охин түүнд өөр тохиолдсон бүхнээ ярьж өгдөг. If you tell me what ails you, perhaps I can help. I killed my sister, Ellen, my baby sister. Tell me how it happened, child. So Kirsty, from the very beginning, Granny made me a ragdoll and Ellen wanted it. Let go, it's mine! Let go, I was playing with it first. I said let go, you little brat. It's mine. Granny made it for me. Bobby! How dare you hit your little sister? You are being selfish and you know it. You don't deserve this doll. You always let her have everything she wants. I hate her, and I hate you. Oh, Cady. There's some sorrows so deep, only God can touch them. No mere man can take away your sins, child. You see, there's already been a sin eater. The original sin eater that the Lord God sent long, long ago to take away all of our sins, once and for all. And this book tells all about him. Will you tell the Sin Eater how sorry I am? Will you ask him to forgive me? You just did. Beautiful girl, you just did. And now your heart is washed clean of all the black marks that this world has ever given it, all that you could ever give in. Does he have a name? Yes. His name is Jesus. Jesus. It doesn't hurt anymore, Lilybet. It doesn't hurt. I know, Katrina Leaf. Well done.
getting over you? Dad, Miss Elsa, it's done. Oh, what's done, child? I'm forgiven. If this man of God is speaking the truth, we've all been believing a lie. Especially the sin. Ингээд Кади охин Бурхны хүнээс олж мэдсэн бүх зүйлээ ярих үед хадагтай айлдаа энэ олон жилийн турш мэхлэгдэж байснаа ойлгоно. Do you think this man of God will come to me? I'm in desperate need of forgiveness myself. It's my father. Кади Фаган хоёр Бурхны хүн дээр ирж уулзаж байх үеэр Фаганы аав болох тосгоны ахлагч Броган Кай тэдэн дээр ирдэг. Гадны хүн хэмээн ихэд зэвүүцэж, сууринг орхиж явахыг шаардаж, хүүхдүүддээ бас түүнээс хол байхыг хатан анхааруулж байсан Броган хүүгийнхээ түүнтэй хамт байгааг хараад ихэд дурсаж, Бурхны хүнийг зодож, өглөөд чигээр нь орхиод явна. Oh, Megan. Is he dead, Caddy? I'm so sorry, sir. I'm so sorry they done this to you. Daddy. My pouch. Take. What's in it? Truth. Pass it on. No use, Megan. He's gone. Ингээд Бурхны хүн нас барж Фаган Кади хоёр гэртээ харж чадалгүй Брогнаа сайн уул руу зүхтэнэ. Where are you, boy? You best show yourself, you hear me? Уулаар тэнүүчилж байсан тэднийг нүгэл идэгч олж өөрийн амьдардаг агуудаа аваачдаг. Дараа өдөр нүгэл идэгчийг гарч ирсний дараа Кади Фаган хоёр түүдэг асан агуун доторхыг сонирхон ажиглаж яваад ханан дээрх зургуудыг олж харна. Neen Hawkins, I think. He's more white man. Oh. Look. This is the knot of Satan. They didn't fall. They were pushed. The man in the hat. Дэрэгдэн уг зургийг зурж үлдээсэн бололтой нэгэн хүний арга яс байгааг бас олж хардаг. Энэ зураг ямар учиртай зүйл болохыг олж мэдхээр тэд хадагтай ээлдадаар явж чинь. We want to know about the Indians. The man of God told us that if we knew the truth, then the truth would set us free. Well, perhaps the time has come for the whole truth to be told. Ингээд хадагтай айлдаа 20 жилийн өмнө болсон боловч нууцалсаар ирсэн нэгэн үйл явдлын талаар ярих цаг нь болсныг ойлгож хонх зохин тосгоныхныг цуглуулдаг. Neighbors, the time has come to put the past to rest. A generation ago,
When we come from Wales to this cove, I had never seen nothing more beautiful. It was truly the God green of spring. Like heaven on earth, it was. With cool streams and rich brown soil, more wondrous than any place I had seen back home. We come up the trail with Lochile and Kai leading the way, a dozen families in all. And when we reach the Indian village, the little children all come running to greet us. With one hand, the Kai offered the chief a peace offering, but with his other hand, the rest was hell on earth. I had no choice. They were savages. They would have scalped us in our sleep. If that were true, Brogan, why did Lochile have such a desperate need for a sin eater at the end of his days? But the Kai was a man with innocent blood on his hands and the fear of hellfire in his heart. And that's how this whole wretched business started. He needed a scapegoat. So do we all. And that fact's not going to change anything anytime soon. No. Brogan. It's time to tell the truth. No more lies. There never was a proper lottery. It was fixed from the beginning. She's mad. She doesn't know what she's saying. I found him under there, filling with some chicken bones. They all had markings on them. All of them the same. Every last one of them marked with Sim Gillivery's mark. Lies. I'll prove it. Look! See? They're all the same. Marked for Sim. I've had enough of this. This gathering is over. Everyone go home. Not till I've had my say. You're not wanted here, Sinita. You've no business coming off the mountain unless you've been called. Stay still and go back to your hole, or we'll be choosing another Sinita by sunup. No more killing and no more lies. Please, child. I'm not clean. It's what's in this book. Somebody already has eaten our sins. No. It can't be true. Ингээд толгоныхны өмнө бүх зүйл ил болж 20 жилийн өмнө энэ хүнийг нүгэл идэвчээр сонгосон ч гэсэн хуурамч хуйлдаан байсныг ойлгодог. You're not a beast, Sim Gilvary. You're just a man whom God loves and wants to forgive, whom he wants to set free, who wants to set us all free.
mountains over the years. Whether Lilibet was an angel or not ain't for me to say. Fact is, I don't rightly know what she was, but I do know she was there that spring when I needed her most. I never saw her again after that day of the new covenant. That's what we came to call it. A new beginning it was. But the truth is, I suppose I didn't need her after that, because from that moment on, I had the Lord.